tu number 2. That means automatically netu qualify kuthaka mini leagues ya division 1 iriga kore kithia na mbere next weekend mweri 21 na 22 kuria mwena wa Embu kana Meru iria twetererete matu confirm date kambuge tu na mwivo kwa munene muno ni tura hope na we are very sure nituko thievo next na nivo kuthaka division 1 iria tugakora tutigaretie game mwenderi ya kuthaka na Kenya Navy aria mararikirie me number 1 zone ya Mombasa acio niho tugakora tukithaka no next weekend twatsinda game yonderi imwe ya Kenya Navy bas vau nitukamenya riu nitwa qualify kuthaka division 1 kaida gaka turathire next turenda guthi guthaka div 1 na niyo twirigireire na ngumu itu yothe tumitware hinya itu wothe tumitware div 1 ngetha tume hau tuthie NSL na hau niho muhoko wituri timu cia Embu ni ireka wega na especially team yetu ya 3K team yetu ya Wasco team ici ingĩ ireka wega and we wish them well makithii na mbere makithakaga na tuka request partners na well wishers metekere support team icio nigetha mavote anake anini mavote ku expose talent ciao na mavote kuthii na mbere magikokeria kiwango gia talent thiini wa county yetu ya Embu na makiria county irigiciritie Embu county.